rikiche mayap chulchi rakano kabre mayap chulchi rech pashil kayala shumari tihonik kuk ahtihap parijalahota kukap dinamit rech kiche chumi enja shelahu no retal uleu kakol kier tsolohya shukuhe awakatang kukap dinamit rech nabahul chiweu rosh ik hunab huo hunginak ritihonik kaya pawi utsibashik rikatsih shukhe hasukutik kuk riakala patak ritihobal pawi mahib ritihonik chipa dinamit umarkah shkata utsih rikamal ritihonik Reci atbalsih kicha mayap chulchi riahno José Luis Álvarez López Charu machi ketam si patakri kakomon patakri hatak tihopan iko akalab iko kalitomak si iko halikatsih skuto halikatsih skuwas patakri hakonimal iri kuriq push si riahtihab li nohibar ki krakpo itihonekri skini mari khisakht ba ikini khwali tahaklab ketam chiduk iqtsih areba ku yaqno khibal areba ku irisahi qabandhik khawi ku khriqtah shukuhesh katake bushibutsih riahno tat Francisco López Zacarías takatar mari qatbal tsih rech tihonik chech kisoli shikriahtihab patakri tihonik rech jalahotaqukaj. Quiero contarle de que siempre hemos tenido esa oportunidad de relacionarnos con la academia y con la dirección departamental, puesto de que hay necesidad con los compañeros, ¿verdad?, de llevar la información hasta la DIGEVI central para que todas las actividades, ¿verdad?, sean muy conocidas y realmente nos sentimos muy satisfechos de colaborar con la Academia de Lenguas Mayas. Kispal rech katake bushibutsih hunchi kech reahtihab pawi wetihonikri. Kata muchacho takoqihri pues iki rohil qasqat verdad kisachkan wash riqtsi entonces recurrir Juan Mael que kuni pues que cambe khshilchi verdad rech como que nyach coach reaklab hawi kinchkunwi rech kisach tu wash riqtsi arikwa hunchi kech richak patan kubani kiche mayap chulchi rakano qabri mayap chulchi rech pashil kayala luk utobanik ri atbal taqtsih rech tihonik rech ri khalahoh taqtinamit pawe amaq pashil kayala